Adot padpadas nga umay itibya kasla dadakel nga banbantay ngeno ni Jesus adaken ka amin nga padas mapagbaligyan Ikariti Dios mapagtalka no adaken ka ni Jesucristo amin nga padas mapagbaligyan adot opay ken riribok tibiyag pasaray agarobos dagiti lulwa ganti Dios ko nana nga talep ka amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas mapagbaligyan Ikariti Dios mapagtalkan no adaken ka ni Jesucristo amin nga padas mapagbaligyan Ikariti Dios mapagtalkan no adaken ka ni Jesucristo amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas mapagbaligyan amin nga padas mapagbaligyan Umanpay adot padas tibyan nga umay magsuot kanya yak mauma ako mararag ken Jesus napnurimot awan sa bali at Diyos ko no dilaeng siksika di man napod ko ken mangisalakan amin Ari God in love should not awan sa bali at Diyos ko no dilaeng siksika agamanak unay ken ka Diyos ko itet mo ragsaken raku nanuawan ka ito'y biyag ko awan kastoy ragsak ko awan sa bali
Diyos ko, no dilaeng siksikan, di man nupod ko, ken mangisalakan amin agrigat in lapsod na. Awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksikan. Awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksikan, di man nupod ko, ken mangisalakan amin arigat in lapsod na. Awan sa bali a Diyos ko, no dilaeng siksikan. Nagragsato intuno may tiapo at dantudak kelarako kadagiti sa santo at sasarap ay tulijay chay ruangan tinapintas a syudad intundungteng tiyak sapa kadagiti aminan ay salakan itiday tangtungal daw at daak tumet ijay kat lukayan dak asaraten at sagana kaitan at sasarap ay tulijay kay ruangan tinapintas a syudad intundungteng tiyak sapa kadagiti aminan ay salakan itiday tangtungal daw at daak tumet ijay kat lukayan dak asaraten at sagana kaitan at sasarap ay tulijay kay ruangan tinapintas a syudad intundungteng tiyak sapa kadagiti aminan ay salakan
agsasaran ay tulijay, jay ruangan pinapintas at syudad, ikandongken iyak sapat, kadagit yamin anay salakan, agsasaran. Sa likwa ng ano, tindulak tas
masarakam apang yaspingan. Biag ti Kristiyano kasayaatan, kinatal na kanina nama imagunudan. Kakabsat ko intay agtultuloy, ditay kuma sumardeng ken nagkapoy, uray narway banbanog ken utoy, magunod ang tibaan no intay agtultuloy. Biag ti Kristiyano karagsakan, awanen ti masarakam apang yaspingan. Biag ti Kristiyano kasayaatan, kinatal na ken inanama imagunudan. Biag ti Kristiyano karagsakan, awanen ti masarakam apang yaspingan. Biag ti Kristiyano kasayaatan, kinatal na ken inanama imagunudan. Kinatal na ken inanama imagunudan. Kinatal na ken inanama imagunudan. Yakamo imasakbayan, agbiaga latiin aldaw. Jak bumulod ti ranyag na kaamangan aglidamdam. Masakbayan jakton agdana, taamo ikarin ni Jesus, makipagnaktun ken kuana, taamo na masakbayan. Banbanat ti masakbayan, jakida maawatan ngem ni Jesus ti kamangko, amuna ti dalan ko.
ket ruman ranya kas balito akasudian tunggal dadagsen lumaglagan tunggal ulit mawaknitan iti ini kanayon naranya awan tunlulwa amang lidem iti umto tibu lalayaw ada naranya nga aldaw banbanag di masakbayan jak ida amaawatan ngem ni Jesus ti kamangko amuna ti dalan ko banbanag ti masakbayan jak ida maawatan ngem ni Jesus ti kamangko amuna ti dalan ko amuna ti dalan ko Kapsat ko kaya't ko ngayam mo ipudno kin kasaya at nagayam ko tawatem to kin kuana dinanto paglikodan ni Jesus managparabo nga po ni Jesus kasid ka nagayam ko mangiturong iti daldalan ko narasakti sumor kang Kristo tayo kaimbagan agay mo awan sa balingay ka kamangan yapo Diyos ng parsway ti amin agmay sa tayo kuma pangitan o tinagana sut gayum amang tetalakin ragsa Jesus kasid ka nagayum ko mangiturong iti daldalan ko narasa
Amang bay kapadasan kasibay mo kanayon nga dati Diyos apo ayat ken tulong nakin ka adi pulos sa patingga tay sut manangasya gayem mo Jesus kasid ka nagayem ko mangiturong iti daldalan ko narasakti sumorkan Kristo tayo so kaimbagan agayem mo tayo so kaimbagan agayem mo Isut gayam tay Jesus Inak ang natito Bas-basul tay ken beribo Ikamang tay ken Jesus ikararagtay kuma basul tayo aduda namnamat nga ilet na akawan di maningga di tay umamakyo alilaw ken suliso di na tay bayan ni Jesus ken kuana intay garo awan gayem kasken kuana labingit ukawen na ikapoy tayo ang muna en kuana intay alam nulak itayo tiada awit tay nadagsanda di manubot tay ang muna ken kuanain tay ita ka umapay ni Jesus pagkamangan itdanan tuti saranay kental na diag sarday Intuncay tangatang ti trumpeta intay manigan agraman hariwawa dagiti anggeles
Umamundo amin dagiti matay alarinte, ket mapantay tuti apo sumabet. Intuno agpasalista, intuno agpasalista, intuno agpasalista. Awagan lang tuti naman ko ijay, itigay ka maaltaw awan tong ibiul-ulit, naranyag kagrawang tunak sangsangit. Ijay matipon-tipon tuhaning dagi inalinteg, ang apaan iti apo jay langit. Intuno agpasalista, intuno agpasalista, intuno agpasalista. Awagan ng tutinagan ko ijay, ikit sa tayo mabalintay apan trabaho, tao masinegan tiyay tiyako. Agtultuloy tayo ang matalat, no a Kristiyano, aging gatawagan natay jay nato. Intuno agpasalista, intuno agpasalista, intuno agpasalista. Awagan ng tutinagan ko ijay, intuno agpasalista, intuno agpasalista, intuno agpasalista. Awagan ng tutinagan ko ijay, awagan ng tutinagan ko ijay. Agyaman ka, Jesus manubot ko, tainayat na kunay, nga impang pangruna. Itatan ko nga rut ken kanay tuy biyag ko, pusok ken kararwat ken iti amin ko, awanen sa bali nga inak may ted, no di panagayat ko ken ka Jesus, di kararag ko ket indeng ang kuma, di dari gagay ko nga agserbiken ka, awanen sa bali no dila siksika, tinak ay ayaten. Jak ni namnama anapategak ken ka, tawag kas kanyak kiti rumbeng mayat. Itatan ko nga rut ken kanay tuy biyag ko,
balin udila siksika tinak ay ayaten Sura yakin ka iti pa nagsublim Jesus tapno agdanata iti agnanayon itaton kungarut ken kaday tuy biag ko usok ken kararwa ken iti amin ko awanen sa bali nga inak may ted no di pa nagayat ko ken ka Jesus di kararag ko ket indeng aguma di tarigagay ko nga agseptigen ka awanen sa bali no dila siksika tinak ay ayaten awanen sa bali no dila siksika tinak ay ayaten Praise God. Uapo Diyos sikat kaimbagan ti amin nga oras itintunggal aldaw hallelujah sikat kaimbagan nga agayan panangasing kerawan patinggana uapo Diyos hallelujah uapo Diyos sikat kaimbagan iti amin nga oras Diyos iti amin nga oras iti tunggal aldaw yasunod sikat kaimbagan nga agayan hallelujah panangasim kerawan patinggana agdayaw ken agrug babagken ka naindaglan a Diyos ken apamig puno nga awan kapatpagang hallelujah kanuan di ka agbalbaliw ayat mo Diyos kada kami katanong ka agdayaw ken agrug babagken ka hallelujah dayawan tayo Diyos naglan ang Diyos ken apumig puno nga awan kapatpadang ken puno di ka agbalbaliw ayat mo Diyos kada kami katanong ka di maminsang pa'y dayawan ta Diyos agdayaw ken agrug babagken ka naindaglan a Diyos ken apumig puno nga awan kapatparang ken puno di ka agbalbaliw ayat mo Diyos kada kami katanukan ayat mo Diyos kada kami katanukan yes ayat mo Diyos kada kami katanukan
nagayem ni Jesus, nudungten ken katila dingi. Ikaten nati dana tulong piksaited na, kain bagan nagayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayem mamasarakan, tulong mo namat nagka, araramot denggan na. Kaimbagan nagayem ni Jesus. Jesus inak masarakan, talnaken ragsak to'y kararwat. Takyag na agsadaga, awan ton ti pagbuknga. Kaimbagan nagayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayem mamasarakan, tulong mo namat nagka, araramot denggan na. Kaimbagan nagayem ni Jesus. Ning tayo makitipon, kadagi jayan nimun unan. Intay to agkan kanta, agdayaw agnanayon. Kaimbagan nagayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayem mamasarakan, tulong mo namat nagka, araramot denggan na. Kaimbagan nagayem ni Jesus. Ni Jesus di kaimbagan, agayem mamasarakan, tulong mo namat nagka, araramot denggan na. Kaimbagan nagayem ni Jesus. Kaimbagan nagayem. Hintun ti aramid ko, numalpas daytoy abiyag, inasamit aturog alaan na. Makita tutirupa ni Jesus anaranyag, ket isuntun ti mangpasungat kanya. May lasin kuntu ni Jesus, tanaran anyag ngentini. May lasin kuntu ni Jesus, ket isu ti umunang arakupen. No may palagip kanyak itinarnyag amasakbayan, inkari ni Jesus nga isu umay. Umay na alan dagiti sa santos na amapanto jay pagarian ti gloria. May lasin kuntu
ni Jesus tanaran anyag kini may lasin unto ni Jesus ket Jesus di umunang arapupen ijay perlas arwangan ti syudad sumrekaptu magnaakidaldalan abaliko awan tun ti sangsangit kenluan maret-ret pulos arag-rag saktay tujay langit may lasin kuntu ni Jesus tanaran anyag ngentini may lasin kuntu ni Jesus ket Isus di umunang arapupen may lasin kuntu ni Jesus tanaran anyag ngentini may lasin kuntu ni Jesus ket Isus di umunang arapupen ket Isus di umunang arapupen Siksika o apo iti bileg ni panakaawan kinakapsot ni panakapakawan pagkarangan itarang mo ako di panagbiag ni di ayat ti Diyos intay rambagan grasya na man abanan hintay biruken anyaman arigat hintay parmeken wen nga agpaiso
dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka uapo balinen naka tapno ti ayat mo di may paida ti ayat ti Diyos
ita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Manakabalin ka, manakabalin ka unay, awan pagbut nga taadaak ita presensya. Manakabalin ka, manakabalin ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Inik ka nakibiyag ko, di sa umang silaw kanya, inik ka espiritu, kenam na mati inaldaw, inik ka nakitalge, di kararwak na pluwantan na, sikat mangipapaay, amin ama sa puko, Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbut nga taadaak ita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agyaman ak Jesus iti amin apitik